clear tu te chi bai le ve kule don trong video wa chuan US President thlo na Air Force One chung chang hi Bihchianna kan nei do nanga he thlo na chan chin hi sheto po kan lo om nual mai the ama ero chu shelo tam tak po an om arin oma chu wangin chiang le zolin ton tuma hian Bihchianna kan nei don ani kan she thawangin Air Force One hi kul van sanga thok theyanga soi ania thlona tam tak ain a thok sang zoka tin chu ba ka F-16 fighter jet ain a thok chak zo bok nuclear indona lo chuak thut ma se nuclear laka him thei tura duan ani bok Air Force One hi entik lai puin US President khovel ram sang sanga phurturin ain pe renga kan share thewangin US President chuan to na phot chu Air Force One ani thina ama ero chu kumtam tak liam ta chang khan Boeing 747-200B ne in thlun zom na nein hi Air Force One anga chal anita a Air Force One a hian thlona pahni an manga heng thlona pahni te hi commercial aircraft thlona pa ngai an manang hi anilo asan pa hlakin Boeing chuan Air Force One to hi an siama tin chu ba ka US military ten he thlona hi an upgrade lea ain kolna tan hian darkar khata US dollar noi ni sangruk manzia ani china Air Force One hi asan zong chu in chong rupang vela sang hania tin a sei zong hi fit zan hi somnga sei hania commercial jet pa ngai ain a sei zok dai ani ari zong hi kg noi thum sing sari sang riat ania ban sanga a tho san thei zong hi fit singli sanga sang khat za ani Air Force One designation hi VC25 ania amei number hi singhi sang riat niin pakhat jok chu singhi sang kwa ani ole tuna ve thung chuan thlona chung lampang hi Bihchianna kan nei vele donanga Air Force One thlona hi azaw zong chu square feet sangli azaw hania ti chuan a chung hi chong thuma chen ani chong chungber upper deck anti hi telecommunication center ania technology advanced akma thuam niin helai mun hi mobile command center ti po a hriat ania engkim mai chu in biak po na zong zong helai mun atang hian anti vaccine ti chuanin chong noi ber hi bungro dan mun ani vele thunga passenger te bungro zong zong chu helai mun a hian an da fel fai takin an lo en call train ani ti chuanin chong lai ber middle deck anti hi thilengkim anti na mun chu ani tin thona malama hian presidential suite anti chu omle boka president office chu omin tin chu baka bedroom president mutna tur om boka inbolna tur private shower om vek bok ti chuan president personal quarters hi chinchi na pakhat man ania chu carpet a hian star petran RCA siam symbol chu motora om ani ti chuanin ponlama chule ta chila abul chia hian secret service security lampang ho omna mun pui ani vele boka heta hian ani hian engkim mai chu anlo enkol fel le vek bok situation room chu abul chia omle boka elai mun hi thil sang sang anrel na mun ania leilama boina chuapon thlona tang hian meeting nein engim mai chu anjing fel thin ani situation room a hian phone panhi man tur oma pakhat chu unclassified calls don nania aum je bera chuan unclassified kan ti hian sarkar Thuruk lampang thil nilovin mani mimal thil in biak na ti point soitai la kan sei sol om love ti chuanin phone pakhat le hi classified ani vela thunga sarkar Thuruk lampang thil biak nan an mang vele train ani ti chuanin abul chia hian quarters passenger somsari ta na om vele boka helai mun hi na an tho na mun ani baka conference na mun ani boka in mu khom nan depo an mang thin tho bok ti chuanin choi na mun dining room om le boka chuan erong bol na mun kitchen hi panhi aum bok ani ni masela Air Force One ro pui na hi heta mai hian ala top lo Air Force One a hian doctor an chung tel hal veka
operation room te nei sang vekin helai hmuna hian engkim mai chu an chingfel thin ani medical equipment manrua thatak tak mangin he room hi thuam ania president blood type president thisen mil chu helai hmuna hian amamo turang da vek ani baka special vaccination kalpui thei turin ruamman ani boka emergency thil engemo aum vai chuan president hi vaccination pek hal thei mai turpuin ruamman na feltak an siam lok diam ani khamia ringot pokanin air force one changtun ziale ropui zia kan hriat chian pha karing ole tuna ve thung chuan defense system lampang hi Bihchianna kan nei vele anga air force one hi a base omna hmun chu joint base Andrewsa niin Washington DC pon lama auma military checkpoint panin avenga tinchu baka he base hi fencing thuani manga wal chu vek ani bok military te soinan phei chuan air force one hi leya ain vana aum lai hian a himzo tin an soya avoi khat thlo chua hian kilometer sing khat sangli zathum som panga thui a thlok thleng theya tinchu baka air force one hi wasanga lai puin atui hi thun thei vek ani wangin atan chuan thilboi thlaka omlo ani air force one hi a thlok chak boka 9/11 hun laya thil thleng kha kan la hriat theu karinga air force one hi F-16 pilot chuan avenga khati hun laya pilot khana soidan chuan air force one hi phatur chuan a top speed ta thlo angai thu a soi chuak hial ani military ten an soidan chuan air force one hi airborne bunker tin an soya basanga khian thil sang chiatna sang lo thleng don po ni masela heng chiatna sang laka him thei tura siamania bunker thatak ani thuan tarlang van lamani emo leilama tanga missile ka emo drone manga inbeyang polo ni ta se air force one hi him thei tura duan ania abodi hi armor plate thatak maya tuam niin a glass po hi bulletproof vek ani bok ewang hian olsam takin kapu mai thei ani lo tinchu baka a defense system lama hian enemy te radar ti boi thei tura siam ani boka meisa takpoin hiaw ma se engtin ma om thei lo ani tin he baka hian electromagnetic pulse sangin lo ti boi don po ni ma sela hetiang laka him thei tura duan hi ani thobok chuwang hin air force one hi engkim maya athalor lak tin soitaila kan soisual om love ole tuna ve thung chuan security protocol chungchang hi Bihchianna kan nei velenga air force one hi mun ngai tak ani mo mun hla tak po thlok don sela mission pa ngai anga kalpui tur hania engkim mai chu rom manna fel fai tak noya kalpui thin ani hetia a thlo chu ma hian akal na tur kong te hi uluk takin thli thlaina an nei masavek thin air force one bula thlok tur reng te hian alo bera kilometer nga la tal an thlok tur ania achang chuan air force one hi security service lam te point an zui thina C-17 Globemaster thlona chuan a zui thina he thlona hian helicopter a phurchin baka security service sang te phurtalin tinchu baka US President Jonatur the Beast motor po a phurtel thin bok tin he thlona baka hian doomsday plane an ti po hi air force one nunga a thlok thin tho boka EB-4 Advanced Airborne Command Post ania hetiang thlona hi pali chau siam chhuat niin he thlona hi nuclear indona polo chuak thut se wansanga nuclear bunker anga mantur ani emergency thila chuan he thlona hi man thei turin ain ready rang thin bok thil makle deuh mai mi thong tu pakhat chu US President chuanna Air Force One hian veng tu fighter jet asan pain ane ngai lova 911 thil khenga ero kha chuan fighter jet veng tu tur pek ani thunga ama ero chu nidanga ero asan pain aveng tu tur hi ane san lem ngai lo tin hei baka hian Air Force One hi atum lai mu tur awang thin hlemaya achan chu military base secure taka tumtir thin ani wang ani atlang puin US military service secret service le White House lama mi poimo ta chu US president in
a thlen tum ram a thlen hma hian an lo thlen khal to thina ti chuan US President in a thlen tum ram a thlen vele tiang hian an lo dong song thin ani Air Traffic Control te chuan US President thlona Air Force One in tum atum hun om vela thlona dang tum anom reng chuan akong an son khal wata atum na mun tur te po mun tanga an lo son sak thina hetiang khop hian US Air Force One hi anda poimo ani tura chuan secret crew he thlona na thok tu te chungchang hi Bihchianna le Thar lan na kan nei vele thungang heng mi te hian thei top chuin president tan hian nan thok ani presidential elite group tin shiat ania ani hian Air Force One engkim mai chu an thunun ani presidential pilot le crew te hi train vek ania chungzinga chuan pilot pani navigator engineer te an oma ani hi cockpit an thu ani hospitality baka crew te hian training nan darkar tam fe hunan mang thina achan chu thil engemo athlen bal thut poa president vek him thei turin tiang hian training khir tak mai an ma chon thin ani he training an nei hi tum khat chi amman alania chu president Nixon an Syria kumsang hazako somsari palia atlo thum khan ani New Air Force One 747-200B hi kumsang hazako somko tang khan president in alo mang to a ma se he hi kumsan hi som pariat khan thak dang lam tura ti ani he wang hian Boeing chuan thlona Thar panhi siam na tura tan hian billion thum le point kwa andonga kumsan hi som ni palia man thei tura ti chu tur ani ama ero chu COVID-19 awang khan Air Force One Thar tur hi an pe fel man lova chu wangin kumsan hi som ni paruk le kumsan hi som ni pasari inkara hian siam zo man anin be sei ani company te chuan Air Force One Thar tur an siam mek hi ama ain athat jok thu le ama ain achang kang jok tur thu an soya engkim maya military level baka advanced communication system le self defense system ate ama ain atha jok do ni in antalang ole khati jong kha tun tuma Air Force One chungchanga kan sia theile kan dalan thei chu ani e